Разговараме со хрватскиот писател Свен Поповиќ, кој моментално е на книжевна резиденција во Скопје во рамки на проектот Reading Balkans, проект подржан од програмата Креативна Европа на Европската Унија и мрежата за превод и книги Традуки. Здраво, Свен! Ćao, čao, kako si? Добро. Штета што не можевме овој разговор да го водиме во некој јавен простор со присуство на публика, но ете, епидемиолошките мерки во нашата земја се такви што разговорот мора да го водиме вака преку Zoom, но и веројатно и во ова има некаков шарм, бидејќи разговорот нема да биде само за оние кои што ќе бидат присутни во тој простор, туку ете ќе биде достапен на интернет. A i neće biti zadnji put da dođem u Skoplje, tako da bit će prilike za razgovor uživo, svakako. Да, се надеваме дека наскоро не само што ќе дојдеш во Скопје, туку некоја и од твоите книги, можеби и оваа книга што на која што моментално работиш ќе биде преведена на македонски јазик. Ja se nadam da će ta zadnja, jer je ta bolja od prve dvije. Tako da. Па добро, секогаш најновата книга треба да биде подобра од претходните. To vidjet ćemo, će to biti slučaj, ali mislim da je, imam dobar osjećaj. Свен, во едно твое кусо интервју велиш дека без ритмичност нема стилски добра проза. Зошто ритамот ти е толку важен во прозата? Nedavno ti je u Hrvatskoj izašla knjiga, još jedna ova nostalgičarska novovalna od Borisa Lajnera koja je bubnjao u Azri i Hausturu i zvao se Ritam bio je sve. Dakle, jednostavno meni je općenito u cijelom procesu pisanja, koji je meni čudestan proces, dakle ti imaš, u tvojoj mašti se nešto dogodi, pa preko neurokemijskih procesa ti pišeš, ti nastoješ ono što vidiš u svojoj mašti prenijeti na papir, bio on virtualni ili stvarni papir, i onda netko te tvoje misli čita, ili recimo evo ti u Skoplju ili Zvonko Karanović u Beogradu ili netko u Sarajevu ili možda moja ekipa iz Zagreba, i oni vide nešto sasvim drugačije ili čitaju nešto sasvim drugačije od onog što sam ja namijenio. Dakle, isto kao što ja kad želim nešto napisati, nije uvijek ono o čemu razmišljam. Dakle, kao u onom filmu Wendersovom, kad fotograf u Aliciji u gradovima uslika fotku i onda gleda fotografiju i kaže nikad nije ono što vidiš. A vidiš, dakle, ritam je nešto što se može uvijek osjetiti. Dakle, bez obzira na to kakva je autorova intencija bila, mislim da ritam daje prozi i poeziji, naravno, ono nešto posebno. Recimo kad čitaš Josipa Severa, njegovu poeziju, zelen kao Talmud, zelen kao Irska, kao Takla Makan, dakle, plav kao laplanski tekst. Ti možda ne znaš šta to znači, jer to je takva poezija, ali svakako dobivaš nekakve fantastične slike pred očima. I jednostavno, zašto je ritam bitan? Zbog efekta. Dakle, dobar prozaik, ja mislim da te uljulja, znaš, kao kad si u vagonu, u vlaku i čuješ tračnice cijelo vrijeme kako kloparaju, u jednom trenutku prozaista dobar mora natjerati taj vlak da ili jako naglo zakoči ili da sleti s tračnica, da se sve nešto strese. Tako da, eto, zato je meni ritam nekako bitan, da te uljulja kao dobar boksač, uljuljate i onda te opali krošeom nekim. To znači da ti je muzika vrlo bitna kad je reč o pisanju, posto ovo što si pričao o ritmu praktično je i priča o muzici. Je, muzika mi je apsolutno bitna, dakle nerazdvojiva mi je od proze. Jednostavno, kad me neko pita koji su mi utjecaji, tekstovi Isaaca Broka iz Modest Mousea ili Iana Curtisa iz Joy Divisiona ili ne znam, Meta Beringera iz The Nationala su mi jednako bitni kao Hemingway ili Cortázar ili kao Alice Munro. Jednostavno nerazdvojivo mi je to jedno od drugoga. Da. Кога се зборува за твојот роман Уверливо втор, се вели дека тоа е роман кој интензивно се занимава со стварноста, со реалноста што нараторот го обкружува тука и сега. Од друга страна, твојата прва збирка Раскази, Небо вокал, е исклучително лирски набиена проза. Се чини дека голата и суровата стварност и лиричноста на секојдневниот живот можат и треба да бидат комплементарни.
Apsolutno trebaju. Mislim, po meni je i Uvjerljivo drugi izrazito lirski nabijen roman. Ja sam naime, Vladimir je htio se baviti poezijom, ali bio sam užasno loš poeta i barem sam bio svjestan toga, ako ništa. Tako da uvijek u prozi nastojim određenu liričnost, poetičnost ostvariti. Razlika između te dvije knjige nije toliko stilski, dakle nisam baš stilski napredovao pretjerano, ne zato što iz nekakvih zbog nekakve ograničenosti, nego jer su nastajale gotovo pa istovremeno te knjige, ali Nebo u kaljuži, koje mi je grozan naslov sada i trebao sam slušati svog urednika Branka Čegeca, stvarno sam ga trebao poslušati. Da, ali šta to znači? Ništa. Nebo se ipak više bavi studentima, dakle ljudima u ranim 20-ima, koji su još uvijek žive u onoj predivnoj iluziji da ako naporno rade, kao da žive u nekakvoj meritokraciji, da će biti nagrađeni na kraju. Dok Uvjerljivo drugi, recimo, ajmo reći prvo kronologija, neka Nebo nastaje od 2007. 2008. pa sve do 2015. Uvjerljivo drugi nastaje taman kad mi je jedna veza počela propadat krajem 2011. i počinjem ga pisati negdje 2012. na pisačoj mašini, pazi. I jednostavno više nekako rezignirana. Dakle, to su ljudi, jer je nastajala isto nekoliko godina, očito ja sam tad bio, koliko sam imao, 28 godina, dakle kasne 20. I ljudi koji su već završili faks, koji nisu našli poslove koje žele i koji su, ne bih rekao ogorčeni, nikako da su ogorčeni niti cinični, lako je biti ciničan i to je vrlo lak izlaz u životu. Mislim da treba uvijek ironično promatrati život. Ali dakle, junaci u Uvjerljivo drugom su ipak malo zreliji, možda mrvicu tuplji. Jedino što je zapravo tuplji na način da su otupili na svijet, ne gluplji. Dakle, to je po meni bitna razlika između te dvije knjige, koje su opet na neki način, ljudi govore generacijski, ja mislim da nisu generacijske knjige, jer govore o privilegiranim ljudima poput mene. Ja dolazim iz privilegirane, skoro pa srednjoklasne familije, kao i većina mojih prijatelja koji su studirali sa mnom, većina mojih prijatelja koji se bave muzikom, isto ili kazalištem ili filmom ili čime god. Mi smo balončić nekakav. Mi smo vlastiti svijet stvorili zato što nam je ovaj vani bio suviše okrutan. Jednostavno. Je li sad stvarnost došla po svoje? Kako što je Dimitrije Dimitrijević, jedan srpski pjevač iz Niš, inače momak sjajne hrvatske glazbenice Sare Renar, rekao, lepi su dani došli po ceh. Bome su nam došli lepi dani po ceh. Spomenuo si jedan detalj kad si pričao o ovoj drugoj knjizi, da si je napisao ne na kompjuteru, nego na pisačoj mašini. Zašto? Mm-hmm. Prvo poglavlje, prvih 40 stranica od 170 negdje. Jednostavno sam mislio da previše zloupotrebljavamo taj Microsoft Word, da nedovoljno pazimo kako pišemo, dok ta pisača mašina koja opet i dalje brža od pera ili čega god, nekako te tjera da više odmjeriš rečenice, ali i možda bi čak dovršio roman na pisačoj, da nije tako tvrda membrana bila. Dakle, boljeli su me prsti nakon toga. Nisam mogao sa 10 prsti upisati, nego samo nabadat sa 2, a i susjedi su se počeli žaliti kad bi počeo u 2 ujutro pisati. Interesantno. Ima jedan citat od Božidar Alajbegović koji сега сакам да го прочитам. Može. Sven Popović, baštinike bitničke, koliko i kvorum maške poetike, kreator snažne, koliko i snovite proze rokerske strasti, džezerske fluidnosti i mekoće, so natruhama Hemingwaya, Barousa, Štulića i Vejca među redcima, a sa Ramonsim, Pavementom, Strokesima, Modestmus i Popom u slušnom kanalu. Šta bi dopunio, Svene? Dakle, to mi je najdrža kritika, ovaj citat koji se zvukao, to je pokojni Božidar Alajbegović. Dakle, napisao 2015. U Vijencu, mislim da je to izašlo. Da, sigurno je u Vijencu izašlo. On i ja smo se još nešto uspjeli dokačiti u međuvremenu. Druga knjiga mu se nije svidjela, ali i dalje bili smo svi na istoj strani. Mislim, vezala nas je ljepša stvar, ljubav prema književnosti. Ono što bih htio dodati, sve utjecaje pogodio, to su zaista velike riječi, čim se Štulić i Iggy i Burroughs i Hemingway i te veličine spominju, to je suludo, zamisli ima 25 godina i takvu kritiku dobiti, pa odlijepio sam od sreće. Što bi Ana dodao,
3 autora, meni mnogo bitnija od svih navedenih ovdje, koji su Boris Vian i Emile Jarre, to jest Romain Gary. Oni su francuski autori, potpuni manijaci. Emile Jarre mi je napisao možda najdržu, nije najdrža, druga najdrža knjiga, Pseudo, koja je stilski briljantna, koja je zapravo na neki način njegova autoterapija bila. I tu je po meni najveći pisac svih vremena, što je opet nekako glupo svrstavanje, ali meni omiljeni je Julio Cortázar, dakle iz Argentine, njegova knjiga, njegov roman Školice, koje svake godine čitam, i oni su me naučili kako biti zaigranim dok piše. Mislim da sve treba biti igra, ne samo u pisanju, ne samo u muzici ili umjetnosti, nego naš život isto treba biti igra, jer bez toga, bez neke dječje radoznalosti, zaigranosti, znatiželje, gubimo ono ljudsko. A mi jesmo ipak bića od priče, dakle, od svih umjetničkih forma. Ja sam siguran da će jedino priča na kraju preživjeti. Film, to je mlada umjetnost, nemaju pojma još ništa, tek stoji nešto godina, šta oni znaju. Priča je tu od kada je čovjek prvi put pogledao u nebesa i vidio zvijezde i pokušao si to objasniti. Tako da, ako izgubimo tu zaigranost u svakom aspektu života, mi smo gotovi. Tako da najbolji pisac je homo ludens koji priča. Je, tako je. Во твојата биографија може да се прочита на интернет, стои дека истата година кога си се запишал на компаративна книжевност и англиски јазик и книжевност, си го објавил и преводот на есеото од Хенри Дейвид Торо Чекорење. Што овој есеј тебе ти значи, ти значеше? Bitno je napomenuti da je taj esej izašao zajedno sa knjigom Mogo njegova priručnik za hodače. Bolio tada velebito mi znače. Tekstom, iskreno što reći, namučio i prezereo sam ga, jer sa 18-19 godina prevoditi Thoreau nije bio lak zadatak, ali sad kad vidim taj prijevod, zaista sam ponosan na to što sam se tako zapravo ograničenim, skoro pa samo srednjoškolskim znanjem uspio izvući. Tako da to meni je predstavljalo veliki gušt, jer sam surađivao s ocem prvi put, a opet otvorilo mi je neka druga vrata. A ta 2009. godina općenito je bila fenomenalna po svemu. Dakle, u Zagrebu i u regiji bi ja zapravo 2008-2009 uzeo kao jako bitne godine. U Zagrebu se dogodila blokada sveučilišta. Dakle, studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu su blokirali sveučilište i pokrenuli jedan od najvećih prosvjeda, ne znam od kada, vjerojatno prosvjeda za Radio 101, gdje su nam se pridružili mnogi fakulteti u regionu jugoslavenskom. Iz te same blokade nastale su neke validne političke opcije koje dan danas se uvijek pozivaju na tu blokadu kao nešto što ih je zapravo nadahnulo. A isto te godine, dakle, kreće nešto što mi nazivamo novim valom. Dakle, bendovi poput Repetitora iz Beograda, poput Petrola iz Beograda, Vlaste Popić iz Varaždina i tako dalje se pojavljuju na sceni, i kako smo se godinama žalili da se ništa ne događa u našim gradovima, krenula je predivna. Djelovali svi zapravo, neki kao publika, neki kao akteri. Ali da, u svakom slučaju prijevod mi u tom trenutku nije toliko, recimo, shvaćao tu njegovu meditativnost, tu želju. Konačno u društvu nešto više imam potrebu malo se odmaknuti od ekipe i zaista izgubiti se negdje u šumi na neko vrijeme. Ги спомна протестите. Блиска ти е овој пристап кон нештата кој што е поврзан со протестирањето, со граѓанскиот активизам. Зошто? Pa jednostavno ne možemo biti pasivni u društvu, pogotovo ne postoje, there are no innocent bystanders, dakle nema nevinih promatrača, samo kukavice ili izdajice, ja mislim. Dakle, ako vidimo da se nešto loše događa u društvu, mi smo dužni kao građani, neću reći kao intelektualci, kao građani, reagirati na to i što burnije, jer trpili smo gaženje već godinama i trpimo ih
na svim mogućim razinama. Tako da građanski aktivizam na bilo kojoj razini, ja zagovaram mikro razine, dakle od recimo ekipe u haustu, u tvom u zgradi. Jer ne možemo jednostavno tolerirati što nam se događa jer otišlo je predaleko. Vladimire, se čujemo? Малку се прекина врската, но добро, се надевам дека сега е се во ред. Како тој граѓански активизам, тоа чувство дека треба човек да се буни па дури и на микро ниво, како тоа се прелева во твојата проза, на пример? Gotovo nimalo. Dakle, ja ne volim pisati pamflete, pišem nešto drugo, mislim i ovo je nešto što poznajem, ali prve dvije knjige imale su tu dozu i vidjela se nekakva anarhoidnost, ja mislim tu, ali nisam eksplicitno pisao o tim zbivanjima. U trećoj knjizi to radim na mnogo suptilniji način, ja mislim. Što sam stariji, to mi je anarhizam ljepša opcija. To sam luđi, znaš, i tako da nastojim sad u toj trećoj knjizi prenijeti neke ideje koje mislim da su fundamentalne za bilo kojeg čovjeka. Dakle, a to su koji zapravo svi spadaju meni pod isti krovni termin koji je antifašizam, jer Europa, barem Europa kakva je trebala biti, nakon Drugog svjetskog rata je nastala na ruševinama zlog rajha i pobjede antifašizma. A trenutno opet svjedočimo jednom veličanju potpunog zla, potpunog ludila i eto, mislim da ću sad i kroz prozu pokušati svoj gnjev prenijeti. Го спомнавме твојот превод на есејот од Хенри Дейвид Торо, а неколку години подоцна го објавуваш својот есеј Братство, еднаквост и рок-н-рол, кој е објавен во едно австриско левичарско списание. Можеш ли нешто повеќе да ни кажеш за тоа? To mi je jedan od dražih eseja, pogotovo jer sam imao 20 godina, 21, možda bio sam zaista mali neki mulac i bilo je super naći se među takvim autorima u tom časopisu. Tu su bili Al-Bahari i Alida Bremer i ne mogu sad sjetiti svih, ali zaista fenomenalna ekipa i bila je velika čast uopće se naći među takvim autorima. A bitno mi je bilo jednostavno, činilo mi se da se od 80-ih izgubilo oče, kao da ne shvaćaju šta se događalo u jugoslavenskoj glazbenoj sceni, scena u Europi tih godina ili čak u svijetu zapravo. Tako da na neki način sam dao pregled od 60-ih pa do današnjih dana oko toga što se događa na tim prostorima i taj esej sam na neki način više puta ponavljao i kroz fakultetske godine i za razne časopise. Jer mislim da je bitno se i ovdje događaju neke fenomenalne stvari, da to nisu samo UK i Amerika, da imamo, dakle, band Repetitor recimo od Guardiana proglašen jednim od najboljih live bandova na svijetu. Pazi, to je 3 ljudi iz Beograda, znam ih, evo, pjevač Boris će uskoro postati otac, oni su moja generacija koji, pazi, Guardian ih proglašava jednim od najboljih bendova. Imaju recenziju u poznatom glazbenom online časopisu Quietus. Imamo nevjerojatnu scenu o kojoj niko ne priča. Možda sad malo valoriziram i to je možda malo mitomanije nekakve u pitanju, jer je to talking about my generation, ali zaista mislim da postoji sjajnih... Ali zaista mislim da će vrijeme pokazati koji su bendovi vrijedili. Ja sad to još ne vidim jasno, ali siguran sam da će neki od njih ostati još dugo zapamćeni. Еден си од основачите на Кој чита, програма за јавно читање на авторки и авторки родени во 80-тите години на минатиот век. Дали јавното читање се уште е важно и зошто треба да постои? Pa ovako, primarni nekakav inicijalni impuls oko toga zašto uopće da napravimo program je da mladim autorima te godine, dakle to smo Andrija Škare,
Darko Šeparović i ja i naša dizajnerica i moja bivša djevojka Dora Lugarić, pokrenuli smo taj program ne bi li stvorili platformu još mlađima od sebe. Nama su tad prve knjige taman izašle, te 2015. godine. I osjećali smo se kao da smo na vrhu svijeta i da trebamo jahat na tom valu i dati drugima prostora. I taj program je zaista sjajno prošao kod ljudi. Javni nastupi su bitni iz dva razloga. Prva stvar, doći će ljudi koji možda nikad ne bi tvoju knjigu kupili ili posudili u knjižnici. Dakle, mi smo uvijek imali ideju da ne bude to nekako elitistički, nego smo zvali sve moguće ljude. Znamo čitati u stanovima nekih ljudi. Dakle, to nam je isto posebni gušt. Ali, dakle, ideja je bila da se to raširi, da naučiš kako se nastupa jednostavno. Jer jako je bitno, mnogo autora ne zna čitati vlastite tekstove. Naravno, svakom se dogodi, ja imam par katastrofalnih čitanja isto iza sebe. Jednom u Pazinu, Bože, zvučio sam kod da sam lobotomiziran. Ja mislim, tako da to je bilo zaista tragično. U međuvremenu mislim da sam postao mnogo bolji performer, jednostavno. To se uči od starijih autora. Mi smo učili od Borivoja Radakovića i pokojnog Sime Mraovića. Učili smo od Big Bopera Zvonka Karanovića. Učili smo od Faruka Šehića. Jednostavno kako se čita i najljepše što mi je rekao Simo Mraović je rekao da kad čitaš da poklanjaš nešto publici i da se tako treba ponašati, ali tako se treba i odnositi prema vlastitom tekstu. Treba ga dobro znati. Ali jednostavno, tko čita je bila jako dobra zezancija, to je sad nažalost upokojeno, poigravamo se s idejom da opet vratimo tko čita, ali nemamo trenutno energije, svi smo zaposleni ljudi, trebali bi se već i ženiti, barem neki od nas, barem Andrija, on je barem jedini u dugogodišnjoj vezi, Darko i ja sumnjam da će se to ikad dogoditi. Дојдовме и до твојата најнова книга. На оваа книга работиш и додека си во Скопје. Во еден наш разговор спомна дека станува збор за книга во која те интересира фантастиката и дека додека работиш на книгата интензивно читаш митови како и фантастична литература. Дали ова представува некое мало скршнување во однос на твојата досегашна поетика и во однос на твоите досегашни книги? Јас ја имав среќата ти да ми пратиш дел од таа книга, првите 20 на страници, и многу ми се допадна мотото на романот кој е од исландскиот писател Јон Калман Стефансон и гласи: ние сме во чамец на весла кој пропушта вода, мрежата ни скапе, а би сакале да ловиме звезди. Звезде, да. Dakle, samo ti se moto sviđa, a ne i prvo poglavlje. Ne, sviđa mi se. Кажи ми нешто повеќе за оваа книга и за ова твој интерес за фантастиката, иако можеби штом го Сар, јасен ми е можеби интересот за фантастиката. Vidiš, meni se ne čini da je baš toliki zaokret u odnosu na prijašnju prozu, jer će biti dobra knjiga. Ali sad ozbiljno. I u prvoj knjizi je bilo nešto malo magije i fantastike. Tu su bili anđeli čuvari, skitnica, sjene koje govore, anđeli detektivi, svašta se tu pojavljivalo. Ali predstavlja zaokret u odnosu na to što neće biti usidrena u stvarnost. Dakle, ja mislim da je hrvatska proza, ne znam sad kak je u Makedoniji stanje točno, jer čitao sam, moram priznat, sramotno mali broj autora, poput, evo, čitao sam Rumenu, mislim, zadnju Bužarovsku, da to je zadnje što sam čitao iz Makedonije, ali čini mi se da je općenito na svim ovim područjima stvarnostna proza, dakle, da nema. Ja volim divlju neobuzdanu maštu i kod klinaca sam najviše volio čitat mitove, čitat Sandmana od Neila Gaimana i sve to jednostavno pustiti svoju maštu da podivlja skroz. A ovaj roman je počeo sasvim nenadano. Dakle, početkom prošle godine negdje sam imao nekakav ritam u glavi i imam nekakvu sliku otoka stjenovitog i taman me djevojka isto bila ostavila, tako da bio sam usto krajnje depresivan. I mjesec dana sam pokušao neku rečenicu isklesati iz toga. Znaš, ono ko Michelangelo koji ima blok mramora pa izvlači, kao oslobađa ljude iz tog kamena i konačno mi jedan dan samo došla usred posla ta rečenica: grad stješnjen podno stijena, stijene su bijele, grad je siv, iz njega povremeno suklja dim. Ja sam time počeo, ja ne znam
nisam znao šta sam se upustio uopće, ali polako sam dobio sliku dječaka na tom otoku gdje je sve vezano, da su jako su opterećeni pričama i način na koji su one prepričane i onda jedan dan on ne čuje samo glasove svojih roditelja, nego mu se stric vrati sa jedne duge plovidbe i shvati da je on totalno istetoviran i došao tu sa nekakvim čudnim, malo tamnoputim ljudima i tu počinje ta priča o jedinstvu, o plovidbama, o tome kako percipiramo priče, ali jednostavno odlučio sam se vratiti tome što sam ko klinac najviše volio, a to su mitovi, to su bajke, jer mislim da ako od malih nogu djetetu usadiš da čita takav tip književnosti, po meni Harry Potter recimo nije nekakvo velebno djelo, ali je poruka lijepa, poruka je da skupina mladih ljudi može poraziti veliko zlo, ono, kao i što je poanta, dakle da ne budemo samo promatrači dok se sve oko nas raspada, nego da djelujemo. Jer sve te knjige zaista, nije to sve naravno crno-bijelo, ali mislim da imaju tu didaktičku nekakvu funkciju u konačnici, da sve priče na kraju kad ih svodimo će biti ko mitovi, dakle sve nastalo iz tih prvih mitova i zato im se bitno vraćati, učiti od njih, učiti iz grešaka u mitovima, oplemeniti ih na mjestima jer su dosta zastarjeli, pogotovo što se tiče nekakvih spolnih normi i tako dalje. Ali da, jednostavno trenutno baš uživao sam, više ne uživam u pisanju tog romana jer sam u fazi dovršavanja, ne, kao kad upoznaš novu curu i sve ti je super na početku, ali onda ti počinje ići na živce i taj roman trenutno želim zatući čekićem u krevetu, ali mi je bilo mi je nevjerojatno zadovoljstvo, moram priznat, pustiti maštu da uzleti i vidjeti gdje će me odvesti. Ajde сега наскоро ние како читатели ќе имаме задоволство да го прочитаме романот. Свен, многу ти благодарам. Još jedna stvar. Još jedna stvar, zaboravio sam spomenuti. Roman će biti ilustriran. Ilustracije radi Klasija Habjan, sjajna jedna umjetnica mlada iz Zagreba, a zanimljivo što, osim što je moj otac pisac i njezin otac je i pisac i dizajner, Stanislav Habjan, tako da imamo dvije generacije tu i zajednički njihov rad. Тие илустрации ќе бидат силно преплетени во однос на нарацијата или ќе се појавуваат повремено? Povremeno, neće biti cijelo vrijeme, dakle ona će odlučiti zapravo kad želi, ali dogovorili smo se da kad budu nekakvi prijelomni trenuci u romanu da se tad ubacuju ilustracije jer ima zaista fantastičan stil, odi na njezin Instagram, poslije Klasija Habjan, ludilo kako djevojka radi. Одлично. Свен, ти благодарам за овој разговор. Ми беше мило што вака успеавме малку да поразговараме и за твоето творештво и да оставиме некоја трага од твојот резиденцијален престој во Скопје во овој период. И така се надевам на некое повторно гостување во Скопје, сега со конкретна книга на македонски јазик. Hvala tebi, hvala ti na pozivu na rezidenciju jer moram reći da sam uživao i u mogućnosti da radim i u samoći konačno i da budem sam u stanu za promjenu. I evo, rekao sam ti već si u zahvalama u knjizi i sigurno ćemo se mi opet sresti i ajde sredi mi taj prijevod u Makedoniji, molim te više. Ajde, dogovoreno. Živio, bok.